Bana beso dumelang ke dumedisa ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke makatollo wa go di katue makatollo wa topo tse tshweu se letsa mangope taola isupa kopana motho le modimo wa hae makatollo kgatha tsela mo leng sekoteng o tlosa lefifi bathong ba apese ka kganya thotlo makatollo ke ne ka ro batho ho motho ya kalang shebella ska le bala subscriber channeleng ya rona o share bontshe batho ba bang re tsebeng ho hola kaofela tabeng tsa semoya re be monate dinomoro ke 068 213 43 74 makatollo o thola la zone 6 extension 2 mo plus station sa terene sa residencia next to yona hona le sekolo sa September zone 6 ka ra sebokeng se ka ra Vereeniging ka ra Gauteng ka Pofane bana beso ba sa tsebeng makatollo teng bana beso. Topic ya rona ya today ke spiritual hygiene nka ba motelele but ke nana go ke tla agola ka dikotokoto ke tla gotla ka video engwe hape neng ha re bua ka spiritual hygiene re bua ka eng makatolle re bua ka bohlweki ba semoya ha re le motho ha o le motho o tlameha o hlweka semoyeng o tlameha o hlweke semoyeng ngwaneso ho ya ka tumelo ya hao it doesn't matter hore o dumela o kae but moya o tlameha o hlweke tlamehile o hlweke hore o le rasta o le sangoma o motho ya dumelang setsong fela ka ntlo bo sangoma o motho o le muslime o le mokreste tumelo ye nngwe le nngwe o dumelang ho yona go tlameha hore re hlweke moyeng e bohlokwa ntho eno bana beso and ntho ke batlang re itlosise ha re bua ka spiritual hygiene sa hao se kekebe sa tshwana le spiritual hygiene sa ka because ho ya ka moya o dutsing ka hare wena ona o rata eng ha o rate eng le motho au file moya a file wena moya hore yena o rata eng kapo ha rate eng re ka thwasa bongaka ha makatolle re le kaofela but re rometswe ke badimo ba fapaneng ba ne ba sa rate ba ratang dintho tse fapaneng le itlwisise eno so o ske wa kopisa spiritual hygiene sa ka o bo batla o se etsa sa hao cause maybe ntho ene thabelwa ke motho ya mfang moya nna wena a fang wena moya ene sa mothabisi o keteletse o iphidimakile semoyeng hona le batho ba reng bona didimo tsa bona di thabiswa ke jwala ke nnete yes ya ka mokgo ba di buang o mo sedimo sa ya se thabiswe ke jwala so o tlo fumana hore ba bang ba powerful ha ba tauwe ha ba hlalosa bona nna ke believe ntho nya botaba o sebetsa dintho tsa semoya ba re ntho a bona ba powerful ha ba tauwe so yes ba powerful ba tauwe o tlo batla o meetsisa o tawe ha ti wena motho wa o fanneo ene se le tawa so spiritual hygiene sa ka le sa hao di kekebe tsa tshwana ha ona mohlang di tlo tshwanang ke batla o bua ka memoya F4 for now ke tla e unpack hanyane ke late 11 ka di video tse latelang re batla go bua ka moya wa sedimo re bue ka moya wa lenyoloi which is kwa kereke re bue ka moya the spirit of ubuntu ho motho yo o le reng ha ona mo a dumelang teng re bue ka moya wa dintho tse re di sebedisang meriana kapo di rwala so ke batla re bue ka ntho tseno for now bana beso ha re qale ka ya pele ka taba ya moya wa bongaka which is ke buile hanyane hore le ka thwasa mona kaofela le kekebe la bana le spiritual hygiene se tshwanang bohlweki bo tshwanang ba ba ntlo ba fumana ga di bona re tsa ba mekete ya mona ya dingaka ke batho ba thabelang thobalano le bo ditenteng mona ba potela ba etsa mehlolo ba etsa ntho eno cause o monta o jwetsa hore ne ke na le sedimo se ntsamaisanang se sexual active but wena o etsa by doing so o etsa ntho e tswang ke motho la ka ba motswalle wa hao a o kenya ka hloho e kekebe wa kgonahala hore o mong o fumana hore o fedima ka motho eo ya mo fileng neo so spiritual hygiene sa hao hore o se tsebe batla biography ya motho o fileng neo tseba motho o fileng neo hore o rata eng ha rate eng then o khona go tseba hore bohlweki ba hao ba moya bo tsamaya ka tsela e jwang khona o tlo botsebang hore bo tsamaya ka tsela e jwang you can try to control yourself o zame bohlweki bofe kapa bofe hathi ha bo sebeletse bohlweki bono o ntso etsa ntho right because motho nga o file nnewo ha ona mo reng mo itse bang teng ntho wena o etsang ngwaneso so le ka thwasa plekeng e one ha dabula manzi ha mang but
Dabula manzi le ena le fa molao wa mpande ya hae a le fa molao wa mpande ya hae le ena la mbona hore khoi baba kuna mokhulu kuna na ena hore ntho tsa di tsamaya hantle o etsa so le so batho kana di etsa wena still be di tsa o sebeletse. Why? Because motho wa file ngwana neo o na le tsa etsene di mosebeletsa. Ska le ba la subscriber ngwaneso, ska le ba la subscriber o click tampo 0682134374 2 re batla o kena moyeng wa sprofito moyeng wa bokreste moya ono he le wona it is still the same as moya wa sedimo. Ga tseba ba ba batlo o jwetsa re no lenyolo e hore le thabe tlamehile o etse ditšheso o etse mahlabelo o etse this and that, you need this and that, you need to respect o hlomphe lenyoloi ntho tse ka ntseno. So wena o tshosa ka bathong ba batsho because o ya khona ho traceya o kgetse bore ngwanene ana moya ona wa sprofito o nka ho ntate moholo diau kae ntate moholo diau nne mpila na profeta una tsuba snaifi pele ntate moholo diau ana profeta ona na skala se one then bible ka mona le bo profeta bo pure and plain bo ruta hore ha ra tlameha ho kopana le ntho tseo before re tlo profeta, which is true. Ke nnete ha ona re ka ipota ga isa hodimo le tlase, ke nnete ha ona re tlo ipota. So ngwaneso hlokomela moya o teng. Batho ba ngata ba re ba wele ba lowe dintho tsa bona di tsamaya hantle. No, ke taba ya hore ha wa hlokomela moya o dutseng ka hare ho wena, ha wa phelela moya o phedisang. Ntho e o phedisang e phelele. Ba bang ba tena ba successfully because of the grandparents, batswadi ene le batho ba ratang batho. Ha o kenwe kereke, ha o dumele badimo ba iphelela fela, but ne bana le botho batho ba no ba hore ba ya fana ba ya thusa mo batho ba sokolang teng. It's a spirit of ubuntu ntweno. Wena o bona hore wa atleya nkgono wa hao ana thusa batho, o fumana hore hae ba bang hane ba hola ho no tlala bo bana ba khotsi ba bona se ba dula mono ho ba right, nkgono a ntsa sa sebetse jwalo. So nkgono a o lokollele mesebetsi a o fe maruo business o be successfully o sebetse mosebetsi o right o be monate. Ha o qeta o etsa jwalo wena o qeta o etsa jwalo thola mosebetsi ono wena o so khutla ene nkgono na o fella hore o ntshetse ntho eo ya o thusa batho pele. Wena ha o qeta o fumana mosebetsi ha batho ba kena motho kena ha wa batswe a sa nwa le metsi a fresh o fumana hore no nkgono sa o fa bo mathata hore tšhelete e se ya dula o dule ka ga dikoloto because of pelo ya hao ya o timana. Motho ha dutseng ka go wena a o fileng dikatlego tseo ke motho ya nafana and o na tena o fa dikatlego hobane a batla hore le wena o be motho ya fanang. Lastly but not least, moya wa o rwala. Yetsa sure ya hore ha o lo rwala o botsa motho o lo rwalang ho yena hore o gadisa ka eng jwang hore o dule o le clean o hlokometse moya wono dintho di tsamaya hantle mofukeng, dintho di tsamaya hantle. Mohlala o tla o mofukeng o gadisa ka kganyapa ha itlwane le fariki, wena o ithatela fariki ska nna phoko ke a eja ke a gata ebile la ka mfa ntho reng ska ke ja phoko ka hare ha ke no e sebedisa le gale. So wena o itjella fela hathi ntho ye wena o ejang e fedima ka segwala se sa house bone dintho diwa di collapse ka botlile le ntho ha e sebetse spendile di tšhelete tse ngata. So ntho engwe le engwe ya moya yetsa bosho ba hore o ya botsa le ya lenyalo bana beso, le ya lenyalo ke ntho ya semoya haholo. Lenyalo la dikgomo le mahadi ke ntho ya semoya e batlang re itlisise because mosadi ha o qala o monyala tshelo ka nyoko ha e sa le wa hao e se le wa badimo ba hao. So ha o bapala ka yena o ntso kena o tswa ha o sa reka dijo ka tlung o kwatisa batho ba o file mosadi hore a tlo phamisa le lapa leno la haheno ka pola hao hore le tswele pele.
e be fitla e gitla lejwe lenyalo le fela kapo o kula ka ntle kapo ditšhelete tseo tse le gore o sa sanka ka tsona ka ntle ngwane wa batho ha e sale o sokola le yena ha sa thola next di a kwaleya di fele o bone gore o etsala jwang 0682 13 43 74 taba ya spiritual hygiene e bohlokwa bana beso hlokomelang le itlhokomeleng semoyeng hore le dule le hlwekile ke tlo di unpacka ke kena ga taba tsa bo dithobalano jwalo ke tlo tla le tsona le kgone o understand taba ya bohlweki hona jwale e ne le heading fela ke qalang ka yona ke a leboha residencia plus station sa terene zone 6 extension 2 sebokeng se valley Vrenaging ka e under Gauteng province 0682 13 43 74 la o sa nthole ka nako e nhlokang ka yona mara ho nthola o tlo nthola amen ke a leboha.